जों साइमानो थानाय 13 तारिखनि जे घटना जे खर'नि स्टुडेन्ट जे बुjakmani ट्रैफिक पुलिस बाय क्लांनि बुjakmani बनि ऑफिसर्स बाय बुमानि काisa ऑफिशियल स्टाफ रफ बुमानि साइमानो जों साइमांखा जों टोटली नुखारो the failure administration the failure am take atrocities khaimani students ni upor ama belake chaya samon condemn khayo tebe sulukha am take indigenous community ro sini sing samno mark hasin jamatia kiran kumar jamatia som bobothajaka amon bagai sing saimangka sing lukha it is totally the failure of the government administration failure hani bagai sing je students bujakmani innocent student bongna bukha borno spare khali even private parts which is totally a violation of human rights amdike sing buman nutong awon bagai sing khuna 12 hours ni bagai Tiprasa Students Federation TSF ni bukhaktui 12 hours ni bond sing dabukha 5 am ni simi 5 pm jora kana bond tongnai ar sing kone joto lukurongno cooperate khlainani joto taku bukhuk irrespective of political colors ba jekuno caste creed amor nayawi sing kana bono jotono cooperate khlainbai sing kobogo tai up bonto tabuk sini milk band electricity je kalbari tongnai rok wedding ambulance rok amor no sing salori tongnai borok exam khlaijanai abon ni tai exam duty tongnai rok borok kha thamanai je porkha tongnai rok boni baike sing open khlainai hani bagai sing joto lukron koinai amo first time ya sing seven je incident mani every sing lubi tongo every time no je incident ning tomani amon bagi sing amon tolerate khlaya government manai nai tai sing seven je angel real ni sako je da case khlaijamani amno withdraw khaina ning tu asono hambai your good name Debbarma General Secretary TSF